ma tuha sa katani. Lupa sa katani, kuratay, kailan ko itong oras. Oke. Jadi naruh sono, karaja penting dibahas. Butulat tak? Iya, bapaknya siap. Iya. Mau mau. Iya, oke. Satu. Jadi bisa jadi inanami si Baginda nasa huwa si apa no sabu mana kita arah kerja nabi masih bantuan may tahu na so jadi dia mo na sa lung na inanami pagiging may dihapon na at kaalala namin asa masih bantuan kita Doon namin kerja nabi si titik na ikot pa bola-bola pa naruhunan tukso mo ni penabuhi yung patupahani si Panganon na laut Panganon muna sa ito pokok nama mo mga ton sudah gawe makita Bawa lagi. Jadi sa kanila, sabi mo pa si Jala, wala. Kabilang, Raja, Dodi, ka na ba lagi? karotas pinili pa ko sa Mulia ibagas ni Kasundon Alay na peso ni, maulo pa ito. ito di alaman ni Kasundon no sa buno sa buno karena bisa agal asa molong asa isa sa muli asa langsung matubo mo alaman ni Kasundon no si bagi ikaw Masuk. Maulo pa ito sono, nakang boru na si bagi sayo Domo maamo maato di ka na basata mi do edan nalas. Sayur maamo tudurut kutaruan. Sayur maamo madua akan ang madua tuare mengutot. Sayur di rumah tangga di anak kota tuare mangi pas-pasun ni bata. Bola pa ito soni na buhu bato pahami na kulit. Tungido pa na buhu bato pahami. Asa sa pado na dua si dorong namin. Labo ni sibugay na mga distrike na sinarian. Oras maamo mga langit na naras ko di kisitidyo na basata mi. Hibas matok kami raja di hula-hula mo na paguparo. Si mana-mana marsijaran na jolona. Salam le. Udah salam lainnya. jangan dong ibaran yang Kasundon yo sebelum Ya udah. Oke, udah. Oh, pag-ibig doon. Mga doon, hasil. Hindi na nagkakaroon pas-pas pag-relasyon. Pag-ibig, ako sa may Zorin. Saya lihat mak di pernikahan hidup hari di kamu. Iki hutong mas kubagas penang karang ba sayo ba mas kubagas oh So hindi pwede kinamok ko na biro kami kurang kasi pagkabal na siyang tumat di taon, doon na siyang taon. Sa tuhat tama manabay pas-pas na. Wala naman di kasuli. Oke, salam. mas kubagas Ganun dia kami sekarang nasa dapat tadi. Dua anak kamu, wajan lewat saja. Iya, sinaga, panang napigil-pigil anak kamu. Sedap ya. Berbegulu. Pasangat tuturang, situ barang. Ini tunggu kanan so. Iya, tamnya. Jadi tabaho ma. Di hamula jadi berhobat. Asa tapasojo lo dia data asa martangnya kita. Martangnya kita. Mangalehod dami na siyan. Asa martami sonang na sidalituan yak kena berbula-bula na berburu. Iman dinalahon. Nunga di jaloh deke si muda
yang namarlinangi hahulungi maburuda elananyo tikisona manang susah. Asaro kabur lama jalan. Si Bunda Menawi nama, maka lagi kita kita. Kau gora nama nomor tu, gora nama rangi. Negara Dewi Hamilton, kasu to parana. Roma mau kaya nak kaburu. Dia akan mengumpulkan dia sahabat jomis terkenalnya jomis saja. Jomis saja lah. Baru stop. Kampurna di sana jelas tak dipiat. Iya, pasama namar ngingi le. Namar ngingi. Tu namar ngabaran ni. Tu namar dengan tu peparan ni. Tangi. Iya. Peparan dia pun tagur tu dia bulan namar ada. Peparan Seribu Raja di pemulaan ada orang dulu kami Silau Raja. Yo. Pergi ya. Dah pergi ya. Tua moang ginami peparan dia pun tagur tu dia bulan. Peparan Seribu Raja di pemulaan ada dulu kami Silau Raja. Yo. Yo. Iya, pasal tu baru tahu-tahu. Dah tahu-tahu tu baru. Dah tahu-tahu tu baru. Baru. Iya, makasih. Pasahat. Pasahatnya. Halo. Sendiri. Betulah. Betulah situ merah. Jadi kasih mana kita? Sisa orang sini. Mulai berapa sakit biasa. Lupa menghuru kita dan sama. Alai, ada nama bara rampus baru pakai. Sisa dia sudah main terlalu. Peperan di dalam satu. Satu peperan di udah melihat bola. Iya, pasat. Tunggu udah situ mana? Pasat, kemarin bola. Pasat kamu. Pasat kamu maju dulu. Sudah studi kau sudah. Akan dengar.
Betawi piring siya na piring. Tulog-tulog. Mama tulog-tulog, tulang kami si Marmara. Tulang kami si Marmara. Saya keluar. Iya. Tulang kami si Marmara. Tulang kami si Marmara. Tulang kami si Marmara. Pasal kamu siapa? Saudaraku. Saudaraku. Udah lah tulang. Iya, siapa? Kita enak ya. Lomba siapa? Tulang kami. Siapa? Bola kami siapa? Bola dari Sinoro. Saudara di Sinoro. Bola dari kami. Betul. Iya, ima pasatu. Ima angkat jalan. Ya tulang merawat kami. Marga siapa? Bila marga siapa? Iya, kabar bertulang kami kamu. Ini anak kita sabtu kalau lagi. Silaki. Tunggal lagi kami kamu tulang. Iya. Iya, udah panggil dia. Rohani di son. Di nama pagulin anak. Di nama Lasni Roha hita. Di nama Kalason. Pamasumasuan ni Boruta di Bagasatikion. Tung songoni pe natapatupai. Di pasahat hami di Bagasatikion. Siang Pasal masalah tu hula-hula panghulian ni. Anak di baba na marah-marah ki. Tunghono muna tugula tujulan nyarion. Tunghola songoni pe. Pertama pertama rate. Ni punguan para Pertama. Si Hotang uluan na. Muna hamu keluarga. Si Hotang uluan na. Segala ate. Pasahat. Maulati Tula ta. pasak rohanan. Dong na piso tau kisan. Sakalan ni. Anong na piso san? Do sakalan. Oh, lo lihat kamu kaki lagi di sakalan ni do piso. Dari Hida rombongan di Barana Marga Sioping Moro tungarok kita nagpatahatos di hatiku mengalir di waktu siang mengalir di waktu malam kasihnya seperti sungai di hatiku aku mau mengikuti Yesus aku mau mengikuti Yesus aku mau mengikuti Yesus selamanya aku mau mengikuti Yesus aku mau mengikuti Yesus aku mau mengikuti Yesus selamanya holong mindakan suhatan holong mindakan suhatan holong mindakan suhatan di rohaku holong mindakan suhatan holong mindakan suhatan holong mindakan suhatan di rohaku dalam Yesus kita bersaudara dalam Yesus
Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Horas. Songani marang dia mau pangul hurian nami. Parpahay ro kami naron. Nakpe parsipulta ko pangulyon. Romay tadi sosude. Baduhinan hirando perbatasan anggo di utarana. Utasi bulan-bulan do perbatasan nang di toruana. Saitung tahe marbuhal-buhal do anggo hasil ni perhami jonano. Homanian marusu moruki. Oh, luar bahai nauri, saya tu otong dola rohaki. Karo hatu buaku, naik di homanian marusu moruki. Sengko sengko, sengko sengko, bahai do tahe bulan sengko na. Horas. Dison rodo hami sian arisata ima estem nadong di huta parsauranon. Dison estem ta tung torok sopi gape hita totong do di bagasa sarani roa hita nang sidohon nami nanang sipasahaton nami ima anggara dasar natapatupa di bagasan hutat alani dihamu inanami sayang gia ma rumah tangga na berbahagia do rumah tangga sioloy kata di debata par rumah tangga ni angginiba saat tujuan narion jadi dihamu inanami tuk songoni pendon otik godang nabu terpatupa estemtai son hatani si dua saya tonggi men itu gula tuasim itu sirah son hatan is tua-tua balitang mabalatuk tumedal humma sitaduan ari yang gini memagabe asal mamar si paloloan jadi si dornam dihamu si titi men na si gopa gulang-gulang mapangrahun tungotik manang balga natapatupay say godang ma dihamu pinatuna si dokoti mahami tabay hatay tabay dogma nado di mana jongjong sian depil opaton ala ni magidutangi yang do aka amang do aka inang sian siak kita saluna terlalu siak kamu asa anggia tujuan nyeron dapat ni duluan juk panjenalahna jadi tu sono peharoro nami bangsa tikion oti susedi na butar patu bahami dalam nami magidutangi yang siak kamu na saya anggia tujuan ni arion saya di pasu-pasu tua tama dapat na ni duluan sono ma dia ka perbuatan bangsa tikion saya anggia mak rumah tangga dari enggan tujuan orang pai itu tadi kita saluna tusong ni be hata nami hata na jepet asang gia ma buat kamu di tangan yang muna asa dabo akan luluan ni ima berkon jadi hata kita tebal no na kami tamo
sada parende terbongkar jala terberida isema itahe imalae situ mora situ golongan haroso haolo lambu ibadah ai bolo imarete barcuci talui komona situ mora situ mora situ mora barude-rude itahe situ mora situ mora situ mora ala situ ala rude ala situ ala rude ala situ ala rude ala situ ala rude hoiro hauge ala situ ala rude ala situ ala rude ala situ ala rude hoiro hauge Horas Iya, mau lihat di padi. Lere hitamangoru sai sahapa tupang gabian ka horason horasma 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 tutu horas Tuh siapa Gabi. katulang pasata mo maiyak gabi oras. Gabi masalah horas dia mong baru name di son nga pasata mo pinggan nahot boras si ribur-ribur di atas di atas na ima na boras si maulate mardonga mayak kang baru ringgi si suara di pada dikyon nung pinasa mutu hami ngalu calo hami sialani dolakana unokna mahatana jala manendokna songoni manang ikan lepan masak akang baru na pinasa munak itu hami hatahon ang baru mah hatahon ikan lepan masak songoni mahatahon nami akang baru Gabi masalah horas di rajay akatulang di bagasa partikianon upasa tame pinggan nahoti do ringgi situ suarai anggo buah ni nauli akaraja nami panggabian parhorasan do ima upasa tame tu rajai rajani hula-hula nami songoni mah disukut-sukut ni gabi masalah horas dia mu akang baru nami panggabia perhorasan matutu na pinasa mutu hami ima hatani pinggan nahot akang baru nakin na barsipanganok kita nunga hami butong mangan mahat donang marlopan nunga hupahasa gato kami saluhon na kajuhut na barsaudara do nonan yulupan na pinasahan mo na marmiak-miak nunga tung lasruhan nami gug ng pikiran nami marhiti-hiti kang baru sa gabi matong niula mo tuwari mangihuton sino na kapinaham mo tung dia pesi nakaban naruha mo sa luhut na sa dibata manapatuluson say sarumatuwa maang baru nami na baru nami tuwari mangihuton asa sa upadok na tuwa si doon nami tuwa manaw na marhal to dulot na marawian horas mahami mga to si panganon na pinasahan mo kang baru say gabi ma akan nanila mo sikat ni na mga liang masalah horas katulang di baga sa partiket to dakpola man ukubera hami katulang anggo di baga sa tikyon to karajay nga marsyatu sa behita to sa hali roon nay pinggan nahuton dohot napuran manyaron laho mangala sinamot na mangkughina mara tarsoni ma unang pula gudang iya mangala sinamot iya. mangala sinamot may kang baru iya oke iya lo mabur ta jadi songoni matulang nung nga disibe pangkuhina nga disibe do holena songoni ma oh gabi masalah horas dia mau baru nami si Hopik iya biasa asal presiden berdalan ikut kiri kanan pengawal lah daknya sabariba olo daknya sabariba pengawal ikut kiri kanan do olo
Ada angkaran laut di siang angkatan darat. Ro. Pak Baito. Iya. Memang audo na silap memering ngahuri pu. Gabi masalah horas dia bakang baru nami. Iya. Dia kasih namot nagugi. Mangguk ya kanonggok mo nanti akang baru. Oh lo tulang. Jadi mau lihat Pak PT gua tahu kami ugabiu kami. Ruamu baru nami kiramu Jon. Iya. Ibu asal picit nyon Iya, aka pas. lo. Melolobi. Paulak tusan meluhurang jalom musik. Iya. Tiup na kapirangon. Nah kabirang. Tiup. Bila mamutusan. Oke. Gabi masalah horas dia bakang baru nami di pada tikion nung ngagok akan nauli go akan naringgan. Dia kasih namot ni baru nami ini. Tadado hamu kap namalo mangula namalo basarya kaung baru. Agiak matuare mengotod di hamu kaung baru nami pepek sarumatu mahamu saluna. Saya gabi makatong neulamu sinur pinahamu tuara mangihut pas bason ni debata. Dihela nami dok di boru nami agiak mai tuare mangihut. Asa sopan donda tua si dohoran nami. Tubulak lagi tubuh si korong idolot ni berbatua. Agiak di pasu-pasu ni batati rumah tangga nasi dia tua anak itu baru asa dong asal sarumatu. Iya matutu. Saat di Solo satu botian di tiga ras. Nunga di bahasa tamu di pada tikion ada nagotu hami. Dohot sinamot naboloni. Saya sahab mahamu tu panggabias sahab matu parhorasan. Iya matutu. Upa sahab majulah nak kaum baru ada. Iya. Gak bisa lohoras. Jadi sangat imak di Parmen Iba dia kasih nama ni baru tay manggoki akan nanggok tuk sama dia peolas marhamu so ni madohon nami horasok kamu tulu kali mau lihat imang ko sinamon na bulo ni kay ipasa ang baru adong hatan na tuwa-tuwa noeng asa gurgur ka panggabian gurgur ka parhorasan di awak kang baru nami baik kamu bang gurgur ini iya baik ay di baru nami jalo torbay masuk ni itu iya langsung may baik iya turku hukatung na yung mabain oh lo pangautom mason na baru sono lo iya baik mausak ko na yung mabain iya oke gabi jalan horas iya, okay. sialan dia kang baru natar sada jadi nabar pudus saut kita tahatai do tadaumu hami di pada tikion terlebih mah tulang hela nami Huta Barat di hari nilai ganon ima dinamanggar ada nagok pergelengota ima anak pinugusmi marga si hoping tuhami marga sagala apara sidoli nung atunggok hujalo hami sinamok ni borutay tung songod dia pendok kuminabuh bahasa hatami alam nga tipis no ang nasisa sinamok ni borutay ima igunahon inata nalaho pasikopos suri ulot tasadarion mek na pala hataon balgadang pala buzion tungod pe na boho pasatami tuhamu si jalot ite marakuk so ni para sidoli molo petung marulaw sugot tuari ari mangiuton digelekta si hapingon molo patuk hami jolo hamuman na mangihuton mula tu kamu jolo hamema namang huton terlebih ma diborut tadi pada dikion kona daging na do amang tua do inang tua magudang anggo pikiran na pengalaman na rumah tangkai kurang dope napasuruhan nami dakola kami sidia puda tiboruton tongtong dodohot tamuha nami asa tongtong rugun di rumah tangga na tu area mainghut so kani maju mulu padoan nami tuhamu haha nami marga Huta Barat ima tulang ni hela nami tuk so dia pion akai nang dota mawang
nabuhu pasatami las barhamu pasama pasatamu Jepang wingkani olo mau late ada tabata sada atai tate nunga di pasahatamu tutu ima jambar naguk sian sinamok ni burutai nalau gambe jambar nami asada kono nami mas kono do istua-tua bulung namar tapuk bulung ni sebar lasuna nunga hujalo hamid timarakuk saya gudang ma pinasuna ima tutu hatan na tua-tua naman dok toktong doi lubang nak pedi kupisere toktong doi boru ni tulang tung boru ni sepe dialak bere ima tutu asam bule sia darion si sada boru mahita di borutai iya hamu na di jolo hami ma di pudi iya hami di jolo hamu na ma di pudi ima tutu nasida horas dia lagabe mayanak kotai asa tubuan lak tubuk skoru di dolo ni purba tua tubuan anak ma tubuan boru yanak kotai dongan nasida laos ima tutu jai songoni ma nang diho boru tabara diho di kami dah. Jadi ati beha sugut taduan adok pambainan ni berekon manak pakuling ni berekon nama bek kacik roham sotu ko parjulo mga lualu tumar gasagala ikut tumar gahu tabara duhu parjulo mga lualu dainang asa ingot dainang mete jai songoni ma diho bere andorak sori tanda hobor kon nunga parjulo aw manandaon nakpe holan di media sosial ala sumaku ida tutur bahasana gebe hupatan dahon itu ho jadi dung mardonga kamu lebih 2 tahun uli nih pimu domu tahimu gambe rokap pamu mau lihat di Tuhan pesan itulak tuh bere sotung diperhati ho rohan diburukon molo diperhati ho berarti sabarikan kau menyakiti tulangmu ingat itu bere ya itu ancaman dan tantangan dari tulang dakkan nyariang napiak di tongaonan pada muna mana sudah disirang tuni muna tok-tong marsigong ima tutu jadi songoni masahat ngata nami apara sidoli mau lihat nami Bangka Barat asa marsi salangak kami bain musik nanau partisi tarapato hiro Satabida amang raja bono satabida inang sori pada satabidi hamuna hotangan donga sahuta narutu pesta uju dianak tamio nunga udur behami dohot barbolo pada potok kamu na tulang ni pangolion nalaho pasahan narotu jolo muna naliat nalolo burung amat tebu burung nisi berlasuna di jaloman titi maraku hidup mahata pasu-pasu jagari maudura baik pacaburan di here saya hotoi boru di boru di sepe di alapere sai hotoi boru di tulang boru di sepe di alapere satabi amang raja bolon satabi ina sori mana satabi di ham nani atarolo sai horasi tabe satabi amang raja bolon Satabi ina sori mana satabi di hamu naliat nalolo sai horasi tabe daga Tunga udur behami
dohon para borwot pada botok kamu na tulang ni pangonian nalaho pasahan na titip maraku po naro tu jolo muna naliat na lolo urung kamar tabu luluk ni si marlasuna di jalawan titip maraku Gidok mahata pasu-pasu Jangan berduran Baik macam budak Leleng kita mangolu Sai sahat ma Lubang gawe anda Horason Horasma 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 tutu Jongjok kami mengalen ulos nalas ulos nahapal asalas marohan tordimuna tarluwi ma namakalason paru may mo borukon ngadi parmaik yal paparmaik mon borukon jadi paru memo saya tangi ma amat tadi bata Anggia gabe paru memon. Jalo sudah honok kueda. Nyobor kon. Mulai tamat toni se mo ditor marang ratoro. Ima tu tamuna tu Malaysia. Alan ya ada aku bawa temang na. Idi dia Malaysia on. Jiwa toro takas eda. Bergaul hal asih bingon anak mon borukon. Di pada beri Tuhan. Jadi berukon. Jadi foto on depe mang na kare jora di hutahian tipak na sekolah. Jadi foto ho takas boleh pangaratoan. Basa di Tuhan do. Ara roh aku. Nang hasale dengon ikon merlu marana silebat di berukon. Alai pos roh aku Tuhan ikon mara merboru marana ni batak do. Jadi pos roh aku deda. Aju-aju berek parumai mon. Aso gabe parumai nase di jolomon borukon. Unang idoko kala eda sopo mangarato. Jalam se tari dada ngarong amang na. Do jono do hita. Aso gabe mang de Jakarta anya manang di Medana. Boya aunya ro amang mamer kamuna. Alai pos rohaku nagabi borumu do parumai mum na mai. Aju hamu ma imana. Sahur matua ma boruki di hamu jala sahur matua ma hamu peuti ton boruki na lau para memuna tuba na anak mai tuba boru na lau peuti ton muna sahur matua tujulan narion tung tipis pe ulos na pisa na sa nami ulos di todi da ulos di beren song torok ni rabom ma torok na pinopar mo ida do to amang bao 17 tahun bayi masih honok Lau pasaton ulus pasabaton mahami bain godanga dapola taliaton halo makan waktu Nah, itu dia kursi dah. Dah, nama gua ada awak kagak lagi. Oh, Allah. Buat tamu nak tahu gotik. Soga berupak, melorong katina ibu lujo. Inang, doto hela. Dison jongjok kami do ibu tomon mangalean ulos hela. Sila seni todi. Jadi di bahasa darion kali jalo hami ada sian mereka shopping. Ulang nagok jal musenang di jalo hamu pasu-pasu ya Tuhan sa joron itu hani anggia ma di palopok Tuhan itu bukan pam tarlumobi ma helakku oh helang apiga minggu
Doto isor. Si burju helak konele. Dua helakku na burju do asi marohani tu hari. Na burju do helakon. Tu pehado mangalik rohana angko na burju do. Ya sama burju nai. Songoni sama burju mi amang. Bidamang ajuma borukon natang songo dia pion. Itano perserahani ngai boto hoji wanion. Asa boy asa oloho mangoli borukon. Jema songo dia pi marsia jua kamuna di sana. Tung nasara pi borukon azari dengan. Molo hurang imana di perangena do parnator do mar famili do predator azari imana masih ajar kamu nak sok seni ma donokku songoni hoboru do pe burju borkon helakon horu kuncini molo berno tingkah lakumu munang do ala burju helakon pe menjaho dirim una panurahu kami nang marga segala tatora semua unang tadya hono sumarama dai nang da tibudo mga rakto paling do mangalalui happy mangumede ko nang lado ho wana sileban alai ya lusoro podaki iku barbar ikon malhal batak ko nakadik mon terok diso paparannya ala ijabu morolai boto mo dangarong bi papa na ho ngarong bi papa ang pangaratoan mamudai ho jiu nang pangai peila ho awdenang oloy poda denang masaliling on poda ho ahai dok ko bapa tikikolu marsugo na tero laur bapa i burju denang unang oloh mar luarin na yoloy ho unang pangula ho baruku unang marbir ko ina yoloy ho cimanje kung ko na sasara ho manjaro lubido bo manjam tu baruku na sasara alo pangula di hami ibuta sile bape odo pangula di hami menang sogod dia pe ame di hutaon pisari honodo jairo tu soni pe ngahbo tu juga nasa minggon na piga minggon kudu bedai ho nang ilagay ho bijolo ni pamili tarlumbo bijolo ni marga sagala iko sanga do benam mutuammu ingo tau ingo bapam yan upasanga di dos duro hanami dangarok kya hamar songgakan dang na mangiswa dang na bergaya busau dak kya hamar songa dak kya lega iyaw di ko sey turam mu songo papai marstiri jai madana unai peila ho hami ibotom on diko sarono mudo sasude pole kanelena ka babatua menodo ibotom iko pepom mudoi komersia juajuan mareda masih metu ingok mak atani tuhani pati pali mau ni unang beko persuma namar garejai nadi huta au dai nang tungi hata silebe apeho iko turut to martangi ako tuhani maning narik kok di ngolut taun namion saya palma pinasuna song rabu ni ulo sama tero pinaparmu ulo si mura-mura ina anggia mura ro rejeki beko sawi ata adang depe tebamu ulos hilau mahami baik itu ho tubuh lak laina tubuh sikaru tubuh anak kaina tubuh baru asamar lu gamabu bisa dasolu Magalulu inariko jalan di ngolu Say hot mahon di hatuaoni Dadi kon haposo tua pangalaho Malo mahomoru Marsiano pa Marsian cuan mahabu Marsada roha Burju
madua asa tada bahoina boruni raja Itangi aku maboru Kita bertemu dua Iutono munamai horas Jadi sakoni manang dihela nami isok kupasahat tami mandar hela labatan na mandar helawan sibolmu tu parhubasan alay muli Malaysia dati nang cara kanong paradaton nate alay muli buhape adong akaulaon mula di sa gudang lo para dia pui guru tiap bulan na marata di Malaysia harus bergabung mula dong akaulaon ihami akaulaw lamu terlebih madi tulangmu nak ke barat tong opak yomu lau marhubas sialani malu tu so dia peolas marham di hela nami pasatamu pasatamu Badar hela ho Bola damana Kubarada doni Ya peok kita berspir Sabil dia mau baru nami si hoping terap doa ka paso-paso leonon nami tuhamu menurut dia ka nong tahatai buha unang tidak kudul parmemon nauli na rin karajana jumolo mau pasatami holong nami mahua kang baru nauli na rin karajana gabi kita popara di udah balia sudi dang nama misa kotor sari jonjok kita satu popara di sagala raja kotor sari jonjok kita on ulus simolohon alai sebelum hole anon taringok mau nunga umaloho dia kata boda di Malaysia di betor si kolam jara si kolai jonokon turi bata alani dak kubudai behoi betakku alai wala mapuda ho marang singot-singot siya lagu baju bang Angkian mainan Walanak marmorho Dohon helaki
naik coba. Naik sotik. Jadi ini itu. Atas orang itu orang sepo dari alai singok nama. Angkat kapur nauji. Dampoda sianau. Ale boda siapa bakku. Babak guru nama ate. Pon bapak mau dah. Ingot mai. Dia kata boda ki. Bujur mahon nama dua-duai. Lagi asal tak boru dirajai saingo tidak mah dia kabodaki burju marsi madu si batu abi tersong kolombi dunia tua mo na salelengo akiat maga malat marboruho rapodo teraki on molodita on barang nauli asa merite onon sada nauli sada na sian poda do on jadi on kalung hukaluk kema tutangammu asamian akapoda ni natutuam salilingon jala dabok rezekim sehat-sehat tu di pengeratuan tubuh anak mau tubuh baru. Ini amanah, bukan dari itonya, tapi dari ayahnya. Dulu, waktu dia ke negeri seberang, tempat lain sekarang, ayahku yang mengantarkannya. Negeri seberang jauh, sangat jauh. Ayahku tak pernah dari sana, aku pun tak pernah. Tahu kenapa? Ayahku yang mengantar. Kenapa bukan saudara perempuanku atau mamaku? Dia adalah anak wanita, anak perempuan yang paling disayangi. Amanah dari bapakku. Jika dia bersama lain nanti di sana tidak baik, bujuk dia supaya dia baik. Jika dia di sana nanti tidak bisa turut perintah, ubah dia, rubah dia.
Dan jika dia tidak bisa diperintah dan menjadi membuat lay sendiri, bosan dan dia tidak berharga, jangan katakan kepada dia, katakan padaku, aku akan menjemputnya. Karena dulu ayahku adalah aku ayahnya yang sekarang. Oh, jadi sok nih Pak. Isok kosong.